mu karere ka Ruhango gaherereye mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda. Nayindi nkuru irimo iragenda igarukwaho n'abagiye batandukanye bose bo muri kano karere ka Ruhango mu murenge wa Bweramana mu kagari ka Gitisi. Ni inkuru y'umukecuru uri mu kigero cy'imyaka 70 wasanzwe yapfuye urupfu rutunguranye, ariko abaturage bakemeza ko uyu mukecuru yiriwe atemberana icupa ryuzuye kamanyinya agenda asoma nta kibazo na gito afite. Noneho ubwo yari amaze no gutaha ageze aho atuye yasanze umuturanyi baturanye nawe yakoresheje ibirori, ubundi nawe aramuhamagara avuga ati ngwino nkusomye. Umukecuru n'ubundi aragenda yongera anywa inzoga n'ubundi kandi ngo yiriwe azinywa umunsi wose. N'ubundi kubwo yari ageze aho ngaho n'ubundi nabwo yakomeje anywa inzoga karahava. Hari naho rero abaturage batuye muri kano kagari ka Gitisi baheraho bavuga ko uyu mukecuru yaba yishwe n'inzoga. Umva rero amagambo n'agahinda yagiye atangazwa n'abana baturage batuye muri kano kagari ka Gitisi biboneye ibi ngibi amaso ku yandi, ndetse kandi bano baturage hari n'icyo bisabiye inzego z'ubuyobozi nyuma y'uko nyine inzoga muri kano kagari ka Gitisi ngo ari ngo zikomeje kugenda zigaragaza hagati abantu bose bazinywa. Umva icyo batangaje. Nari mvuye kurangura ibisheke ahantu mpinguka kuri uriya mukecuru, hari abantu b'abapapa babiri. Iyo uriya mukecuru naramubonye nkasanga abantu bavuga ati uno mukecuru twasangiraga mu kabara kanaka. Noneho mu gutaha yaravuye ahantu ngo habaye ubukwe, ngo afite litiro we wenyine arimo arayinywa. We yaricaye wenyine amayinywa ngo arangije aravuga ngo arumva arembye, litiro ngo ayiteretse hasi ngo araje arataha. Kandi ko kuri urwo rugo yateye nk'intambwe imwe, iya kabiri nibwo yikubita hasi kuko twasanze yaguye yubitse inda yambaye urupfu rutunguranye. Gusa kandi ahakana amakuru avugwa n'abaturage ko yaba yishwe n'inzoga, ahubwo avuga ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rukomeje iperereza nyine kugira ngo haze kuza kumenyekana icyaba cyishe uyu mukecuru, kandi anahakana ko uyu mukecuru yaba yishwe n'inzoga, ko bose bategereje nyine ibizava mu iperereza. Reka rero natwe dusoreze hano n'iyi nkuru y'akababaro yumvikanye hano mu karere ka Ruhango mu murenge wa Bweramana mu kagari ka Gitisi. Uyu mukecuru wapfuye urupfu rutunguranye, gusa nyine abaturage bo baremeza ko yaba yishwe n'inzoga kuko yiriwe azinywa umunsi wose. Reka tubashimire kandi twongere tubararikire andi makuru ya KN Radio mu kanya gato kaza kuza gukurikira. Mwebwe gusa mwibuke kwiyandikisha mureba handitse subscribe cyangwa sabone, mukandeho n'akazugira kaza no kurimo gasige nako mugakandeho. Icyo gihe muzamushimangiye yuko mugiye kujya mu babambere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Imana yo mu ijuru ikomeze ibane namwe mu byo muba murimo byose bigiye bitandukanye.